angithukanga mina mina ungakhulumi nami ungikhomba ngoba ngithukanga mina ngayishubisa fast manje maye yabona ngoba ngiyakutshela mina ukuthi angithukanga ngayishubisa manje asile bhuti umuntu wami lo hayi akangihloniphi na umuntu wakho akangihloniphi ngizama ukuzibamba mara ukhuluma udodi ngayishubisa manje ingawubana ucaba uthi ubani ngubani mina ngitshela amasimba Athi ngiyakuhlonipha ngihloniphe na or ngizovana le media yakho ungasasenzo Ona rona retsa siku machine ungatatazeli stay calm don't machine it repeat the keys or a two piece forget no mathande kitchen empilo is a costa goke nama osta Sanibonani babukeli bami abahle emakhaya ubheka again bafethu njengenjwayelo it's your boy bafethu Rich Ntwana Sekasi Ntwana Macriners bafethu niyazi ukuthi mangilaba bafethu phambi kwenu ngisuka ngibhalelwe guys khona okhalayo khona ufuna usizo bafethu ngisemakasana la ngisesicongweni bafethu abayazi ithembisa bazontshela ngesicongweni bafethu sila emagamini hesh my sister yasibiza la yasibhalela ukuthi no man ngiyakhala ngo my brother unabantwana abayi4 ngaphandle nezimede ezi4 and ngaphutha ufuna isithembu so my sister uthi yena alright ngalokho akafuna ukushare into yabantu bafethu so ngifuna ukuthi ngigijimele khona ngiyozwana ngabe ukuthi kahle sibasiza kanjani bafethu njengenjwayelo bafethu ningayendawo ngithanda nonke lapha emakhaya bafethu Subscribe bafethu subscribe bafethu 36k siyayicela sesiyafika kusele kancane bafethu kahle silwele 50k bafethu kancane siyasondela bafethu Rich Nation TV njengenjalo ningayendawo bafethu asiye master sibangela Sisiphindile kunjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila my sister mina igama lami Rich from Rich Nation TV ne. Ngila ngoba ungibhalele my sister uvela ungibize. Ubizwa yimi. Okay my sister ngiyabona manje ubhale something lapha ku-email ukuthi baby daddy ufuna isithembu wena khona unabantwana abaningi ngaphandle kahle kuyenzakalani my sister? Okay igama lami ngiphendile ne. So like ngibhalisile lana ngoba phela ubabazi ngitshela ukuthi mina ngikhathalele into yakho ungicambela manje yabo so ngifind out ukuthi unabantwana ngaphandle labo abantwana ngaphandle different mothers by4 yeah unomntwana naye wena anginamntwana naye aningabi nomntwana we baby mama mara ukuzobana mina ngazi abayi2 abanye khani ngifind out ukuthi unabanye abantwana okay so kahle ujole nabantu abayi4 before wena owesifana and anginamntwana naye so manje my sister like ufuna like sikusize kanjani we step mother ne okay fine wena ufuna ukuthi thina njenge Rich Nation TV sikusize kanjani ukuthi simlande ufuna ukuhlukana naye or ufuna ukumtshela ukuthi uyazi or awufuna isithembu ufunani mina ngifuna ukuthi ningisize yabo maybe like isikhulume naye maybe nimfake ni sense ngoba mina ngiyamthanda you understand so ngifuna nje nimtshele ukuthi sengiyazi ngalabantwana laba abafihlile you understand and then mina ke ngiyamthanda inhliziyo yami yonke so ngicela ngincedeni angakhawathi so cause yangikhawatha okay fine wena mawuzama ukuhlala phansi naye umtshele ukuthi mfethu ngiyayazi indaba yakho and ngifuna mfethu senze into straight uthini uyaphika ubaba uthi hayi ayikho lento le yamanga so ishangazi ngimpena neproof hayi akangunderstand akangizwa ne cabanga ukuthi ngiyahlanya okay my sister singadle isikhathi siye lapha ebhasini ngizocela ungiphi number yakhe lapha ebhasini yabona simfonele sizokuthi kuphi ceda siyamlanda mawukuthi ukhona silungiseni le ndaba my sister alright ngalokho ngishapha ngalokho okay sambe simlanda my sister my sister njengoba my brother simfonelile nizone kanjani wena naye sohlangana naye uthi sohlangana la esikolweni yabo esikoleni plus nangu la umuntu logcuke white uye lo shine kepisi uyenza abantwana kanje iclever zomswenko lezi nami ngadonse kanje wona ukudonse kanje wadonseka nayo my sister mara ngathi awusegrand uba lento omkhulumela yona yaza imfanele mawumbheka nje mawucala uvela awazi usho kanjalo uye lo eksema brother
Wala Ukraine bafo. Mnandi file. Nami ngimnanda Thami. Mina igama lami Rich from Rich Nation TV Mpintshami. Sicela simeleni ngapha singavala indlela. Kombani ama camera kwenzakala. Khululeka Mpintshami. Ama camera sishoot impilo ka my sister. Ngicela uzomela ngapha Mpintshami. My sister wena imala. Ukraine Mpintshami. Mnandi khamba nje. Nami ngimnandi. Mina igama lami Rich njengoba ngishilo ngithola. Ngihamba noSisi la ngabe amazi uSisi. Yeah, ngiyamazi. Mhlana kanjani noSisi Mpintshami? Emedem yami mntana. Emedem yakho. Sure nje. Oh, nesikhathi singakanani nonke Mpintshami? Hayi dala shola njani sesiphusha kuma 5 years nje. Kuma 5. Sure nje. Oh, hey my sister unendaba la ngithola engamphathi kahle so hey uthema kangibamba ngocingo nami ngeze ukuthi hayi man maruma prado uyayimosha le ndaba ngithola so mina Mpintshami angifuni ukuthi mina ngikhulume kunokuthi umnikazi wendaba ukhona yabona ngizocela ukuthi ngimgayi chance my sister asichazeleni ukuthi size ngani ngithola uyasithembisa ukuthi uzosiphatha trainer nekugura ngithatha okay my sister ngicela ungene kule ndaba umtshele lewe ngitshele ngakhona my sister okay manje sithanda sami yabo lento yakho iyangihlukumeza understand so manje ngibabhalisele ngoba manje angisho ngikutshele ngalento le yakho ukuthi unabantwana abayi4 ngaphandle bayiphika iyangihetha lento le yabo so manje ngibabhalisele ukuthi like bazosinceda mina nawe kulento yethu you understand Mpintshami ongishele before siyafera ubafihla kanjani abantwana abayi4 nje mengithe ngisazuza nje ngizoba introduce maya mara ngathi ngibizela uphikile uthe yena hayi maya Mpintshami abantwana abayi4 ufihla kanjani abantwana abayi4 nje mengithe ngizoba introduce so uzoba introduce nina 5 years maya wena ngezophikisana nami sibaba ngezophikisana manje ulwisa mina kancane angikwazi isithandwa sakhe mara mfethu siphathe njenge siyasilwa ngithi siyakhona ubani ufika nami great ngurechi mina ngiyashwa ngithi master ngicela umtshele ukuthi asiphathe great baby ngiyacela usangithanda obvious ngisakuthanda ngizoyekela yeah manje Mpintshami mina ngisakubuza ukuthi ufihla kanjani abantwana abayi4 abantwana abayi4 una 5 years ujoyana lo muntu mara umfihlela abantwana abayi4 nje mangisho njengoba ngisasho ukuthi mengithe ngisazuzwakala usazozwakala nini kuphi kanjani la ngasithi usokhuluma namanga ngikutshelile mina ngalabantwana bakho laba babi wena wathi hayi awunabantwana Okay ke uma sister yena uthi ifile sekayizwa ngaphandle estradini and makaza kuwe uyayiphika wayizwa ngo-aunt wakhe ke cabanga mara musinanga ngiyacela abantwana musi uyangalela uyazi situation musi manje mina ngenze njani nje mara Mpintshami okay fine umuntu uzomthanda nitshune everything angithola mawuthi situation ayikho into ozoyichange mara ukuthi ube nefaru kuye umtshele ukuthi esithandwa sami izinto so ziyenzakele zikhona ngithola angamangali bese abacave nabantwana bakuthi kusasa bangabhayiziseki kakhona what if wena kusasa uvuka ubhodile yena abe nezimali abe home uzochubeka ningi usisilent akachama ngayo nje yamshisa Mpintshami bathakwazi ukusibamba kanjani uswenkile Mpintshami uyabangena mengithe ngizobona yena njengoba ngiswenkeka manje uzobona yena camera uyenza umpopo lo xa ukuthi ngumama wakhe eshaya uyenza umpopo mengithe ngizofuna isithembu kuwo isithembu phezu kwabantwana abayi4 Mpintshami ima kancane kanti le ndaba yakhe iyaphi wena kanti akusakhona kanti akhona sibali angisho ngizobawona uzobawona ngizobawona uyahlanya uzobawona ngizobawona nje ngokuba khona labo bayi4 uyabakhona ngiyabakhona ngihlulwa yini uthena Mpintshami wakho serious kanjani akho serious mfethu ukutshelile performance ukuthi ufuna isithembu ngitshelanga mina bekahleka makangitshela ukuthi hayi mina ngifuna isithembu bekahleka sihleka sonke ngoba ngithi joke kanti yena uyazi shuthi kudala abakhona mase ungenza isiclaim angisho ngithatha ngathi ngiyadlala Mpintshami ongitshela wena uthi ufuna isithembu kule imeli ezi4 nabantwana abayi4 nje abangaphandle akusakhonakala yekela ukudlala ngabantu Mpintshami kuyakhonakala sibaba angisho ngizoba khona kuyakhonakala wona ucabanga ukuthi lempilo yegame wena asihlali mfethu ujoyela ama PlayStation manyasho uma wena uphikisana nami ngiyakutshela ngikuphikisa mara ungangikhombi ke
angithukanga mina mina ungakhulumi nami ungikhomba ngoba ngithukanga mina ngayishubisa fast manje maye yabona ngiyakutshela mina ukuthi angithukanga ngayishubisa manje asili bhuti umuntu wami lo hayi akangihloniphi na umuntu wakho akangihloniphi ngizama ukuzibamba mara ukhuluma udodi ngayishubisa manje ingawubani akucaba ukuthi ubani ngubani mina ngikutshela amasimba Awusemi ngiyakuhlonipha ngihloniphe na or ngizovana le media yakho ungasasenzi na man wena akuthi type anengibuyi lo muntu unjani nawe anengibuyi hayi asihloniphane ngiyacela okay manje wifi my sister bheka ke ngicela uzoma ngapha okay mina ngifuna ukuzwa kuwe my sister uyamuza my brother sekakhuluma nezithembu ufuna ini mina ngazi my sister ngilethela huwa ngithi mina ngicela ungitshele ukuthi my sister silungisa kanjani le ndaba le na uso esha mina ngiyamthanda nemara mina ngikhona aneke ukhona mawukuthi usa continue le ndaba yakho ukuthi ufuna isithembu uzo continue nayo or uzomlahla mina ngeke ngikhona futhi mina ngizamile ngibekezelile yazi angeke abantwana abayi4 phezulu kwaloko ithembu futhi beba nabantwana abangeke empintshami angitshela wena kahle kahle ufuna ukuba neimeli ezi5 nabantwana abayingaki mabaphelele abayi5 ukuthi 5 for 1 okusho ukuthi kushoda 1 yeah my sister bathi asikhulisa umndeni hayi mina ngiright angeke alright my brother my sister uthi mawukuthi wena uzokushare nabanye abantu uthaneka khona ugrand ngithola so kusho ukuthi makasho kanjalo kusho ukuthi wena indaba yakho nayo izophela nje kanjalo vandag unless wena utshentshe ingcondo ukuthi yazini samfuni sengibonile ungizela ngezinya ukuzela ngemitayela ne samfuni yezwa siyami akusimi mara uye uyoziringela uyoziringela ukuthi ya ngoba uyazi ukuthi une backup isithembile mamba asiyazazi lezi zomswenko ziyabacetha estradini manje my sister okay fine uright ngayi angishap ngayi ikhona enye into maybe ofuna ukuthi uyibhodle kuye before samba eyokugcina hayi ayikho kuyafana ke khomnandi nasempedeni kushapa ama brother uzwele mina kusimi angithola okay mesikacancel mara ay ungazi ngobclever marabheka ke ni advice esuka kimi mpintshami njengoba basho ukuthi ubhuti omswenko uyabacetha estradini mfethu uziphathe grand mpintshami angithola ijazi ugcoke ngoba kuzoba isono uzoshaya lezabuhewu nesunsun zobushaba ohewu makuthi awusihloniphe ngithola but siyabonga ngesikhathi sakho mfethu my sister right singahamba okay my sister ngicela simelele esayitini sikhulume nababukeli before nje simshiya my brother my sister ubonile sifikile lapha my brother sakhuluma naye ama brother ngathi lento leyo uthatha njenge game like ijoke kuya ngithola ayimthinti because njengoba ushilo ukuthi ngathi uthemba ibackup fe nami ngiyayibona le ndaba ebackup ngithola so uzizwa kanjani njengoba sizile la sazama ukukhuluma inhliziyo yami ibhlungu ne mara hayi ngiyazicabangela cabanga abantwana abayi4 phezulu kwaloko isithembu hayi kubhlungu mara ngizomthola omunye hayi sibonge my sister ngiyajabula ukuthi wena inhliziyo yakho ibhlungu mara ukhombisa ngithola but uzamile ukuzibamba and ngiyacela my sister mawukuthi khona into ofila ngathi awuzwisisi kahle ungeza futhi Rich Nation TV sizokuzamela icounseling ube grade nakhona icounseling like it's a must ukuthi mawuzela ishowini sikuthole icounseling because izinto ohlangana nazo lana sinokumosha kancane ingqondo ngithola so njenge Rich Nation TV sizoorganize sikutshela ukuthi sizokulanda nini bakuyenzela into right nini and then sithatha from lapho right now okay ngiyabonga bhuti okay my sister ngicela umele lapha esayitini ngikhulume nababukeli ngiyeza lapho ku Mzansi bafethu nisibonele bafethu sifikile la emakasana my sister sibhalele yasitshela udaba la ukuthi lihleli kanjani siyasukuma vele necrew siza la emakasana sithola vele nye out izigapile iswenkele bafethu ayibona leyathi le ukuthi ayile push ubutsharo iyabaceda labantwana and yona inabantwana abayi4 ngaphandle ithi ifuna ukushawa esi5 ejardini and ifuna nesithembu uthi ufuna ukuba nabafazi abayi5 and intwana bafethu so mina ngizama ukuzicalculate kahle ukuthi labantwana labo uzoba khona nalaba bafazi uzoba khona na so nina lapho kuma comment section ngicela nikhulumeni ningitsheleni ukuthi lo muntu lo ngimenze njani bafethu mara uyaforce to my brother kodwa njengoba basibhalele lana sizozama ukumsiza bafethu Rich Nation TV njengenjalo ungakhohlwa ukulike ni share iphinde subscribe bafethu ngencane